Jangan masuk komen ilang waro kiwa pait yang ni show behitu iporle yang saya bahaya pergi baiklah pentemit ia lagi ngatok kejani kasencai manakam ke Chief Executive Officer yang gawapung Farm Fresh Farmer Producer Company Limited ini ipor wa ale pentemit ipi bagini ki kantai pa kumadu amlangwai gakong by degrees dekat Waman le kam ke President yang kam Meghalaya Indigenous Women's Council behitu ipor le kong turis lona sengcai Waman le kam ke President yang Farmer Union East Jainti Hills dan ini tok man go ke panel discussion chang ke Women Reservation Policy gua gaya ka kejing temu lani gaya ka kejing snya yang ki heliang yang gani ke Women Reservation Policy dekat jak yo I kejing pentemit lani kajing pentemit ladihi hapergi yang pi ki paipa nagihi nangkong yo chai kajing pentemit naga kong by degrees siapa kong kim ga paling yang pi Today ki viewers yang bagi channel the woman go kasni kawa sok kawa kemen pi but kamjo man go le kasni kawa kerku kerja upnai pi ngato by degrees dekat national mall mana East Jainti Hills but kamjo le ke post ke workshop ke President yang ke Meghalaya Indigenous Women's Council MIWC Koblechibun kong by degrees kita kejing pentemit yang pi weda pun lagi kambo bahagi yang pi wada Terusnya ini por kejing era por dayo ki kamtam ki kentai naman pikam vivina ke nong mikmat ke yang ina po izin dia ko yo yarap i kentai dabun sini snyawi ke bertu yang pi we ki kamo ba yang pi dekat tuan yo I kejing pentemit naga kong turis lo na sengcai kuplayo ini negasi tak was ida palai kerpang negasi ko ya discuss ya kecing ke yang I dengan mana nga portu ya ke turis lo na sengcai no pung score lebih tera mana kam ke Presiden yang ke women farmer yang ke negasi nang wapung isentia te kuplayo ya sanika pada yo lah di kami permi kami di discuss yo pertanang ye barok ye ko pai lani ye ko yo snya ye ni discuss yo isang ge yo I ko I emi hani ko isentia yo I ko blesibun kong turis lona katu poi khajak kam ga mai phangmo na yang yonga sepang gani ga program go ada fix in ni Waman le kami panel discussion hapergi yang I lengot ini wadaman kamong kami teki wada mi lani wada tip sepang ye kaga im gayap lani ye kaga jing em kam yang I wada yui hapok district yang I te yuruti le lembaga ni ga program yang I man yo encourage ko lani approach ko le yang I kan thai wo snya thu chu I sepang ye kaga mai phang yang I ni sni mai phang hin ni mut ko kam ong de yui o ga sarkar bu o kam govi na nari shakti wandan adhinyam kamut kam ko pen ko bor ya ki kan thai ya u nang ye ju mi chakman we yui le ka state yang iman ko kam govi na ga state ko pat dagi kan thai la yo e ga hok yang I chaki kan thai ndu ka kur hadu liwan u nong chong kha chali yang ki kan thai we kam tam le dapat I ga yung sam hadu kiteki yo kakot yung I dayo I chaki teki kon ken du kan thai dayo ile hawaro ilang idaman ni kiteki wapen ku bori kan thai tang em le kap tu kan ni godang dunai kam tam kiteki nong ikhnat yung I hei jimut yung ngamut kita nong ikhnat kam ki MLE kam ki MP lani kam ki MDC mani ki waduna ba dayo ile kasorka da pujo wala da chadalat kwa ile uyo cibun na kan state yung I kam kiteki nong mi kana kan thai yoi le hayung yung I chwao chet I mo bon sin jokli pai kan digaya pai chet pi ite waro I da himi da I kam ong da ong I mo
i di kata coach implement yo bangja te wahile lada ga decision making lada ye betan idi kan thai man go kos yang supa kamtam hagatat liang ga rights wada yui idang man di watlon hawaro ilyang te kam phao pen ku bor ye kan thai wakat mi le yui chawa chanin dang boni gitu gajing discrimination lani man kam te di ga stigma ye kan thai da yui pen pat po i hadu ga rem ga kup yong ki hadu ga lai ga van yong ki hadu ga ta bang ga di yong ki te yuruti man diga ni gajing ya kalam yong ini uwan ra hi go ga ta ga powerful message lani ga ta ga bor wa ki kan thai le u use ket gi ong na u han bialan ba kan ke message yong ki i le u no u mi chaman dan bun gi yo le si gum tu kalam ta yui ha izin tia kamu manong kong da yui kamong kampi na rugi wami nde duna ba bon sinting kita kalam so mau pis le bon hagi basta patik le tangki man kamong randin aku hagi umi chaman te ile lada vina pergi yung ina istentia lani vina gi nugi district le ki wo yo umi chaman uman kam MLA changsuk ni lada yo i kan thai atau gajing yang i do pra i don hi motif wa kam nu pa ye ga yung gasem kam nu u kam tu kan rongi bon sen nga ubi u khana ki ong amam ye ka kan hi woman reservation policy la ni ye ka ga jim to yo i la dawan gi thai ha bo wa to ile i kan thai man gi wa to lo te ong ye u ong ha sang tu pa kala me pa wa to ile i de yo i ha ki por ka mi la ni ha ga ju ka te kam phao kan tu kan rongi tra i to ga be ni le to ga kan thai khai le na po yung kan thai te wahile pa usnya tu bakla me la di kan thai betan him go ani ke kabuk sir yo la sim bakla to i chwa u him ganu da perkat thai ge la ga bahai yung kon yung i ge la ga bahai yung district yung i yo la si la di ke be betan uman ge te ga nong mi khat la ni ki te ki nong decision makers te yo i ge te jing pha la ni uso wa bang kam ong bun sin hi hada jing la lu ti i chawa chanen yui i khatani ngala chemba ha jing inong i la de thai o ka thai dar boy ar boy ya rabi lani ar boy le angate man go jing bakla kam ong i man ni sket ki te ki nong pen kala te pen kala duri la da em lu samen la ong gi jing pen kala man go pen kala he te ni le te da ong itu phana la de yo la ni women reservation policy chipon ke jing to yo ai haboro ilyang atau ile la de jawaban ke thai ko war de yo i hapo district i am hospital le yo to kum hadu kate dang duna ga la jawi okhani bru sting siaw le dang de habdu yu to dokter yo la si man de yo i di kan thai de dang perkhat i chang ga kha gupun ke te to ko wi ke ming issue wa i cham thai kat kam ga jing lai lu ti mo jan phi ga cham mai phi para em lang ini tam kwa ai o kalam slim kwa ai o ya tai la ni ya ba tai lần ba cái chính chém nhóm phi nữa bạn thì các tu lại vậy xin đơn trả các con bài đại ghi số ca cái gì ra cái chính sĩ yung ca hay liền yung cái này cái discussion yung i hay cái này cái chân miệng so cũng đây còn Chanika và AP yang cái này cái book siat o chim benta cái này cái panel discussion yang phi halor cái women reservation mà yakani ka women reservation kawadapan man ain na do usnem arhajar arhuli ta kawada panhap ki hapo kasatri ang kanari shakti wandan adhinian ma ta kani man ko ga act hajrong yong ki kanthai ki man be một kawayeda là ni kawapan kubori ki kwayo ki ya kata ka hok kayong ki iba la the board ikat kam ka election commission reservation policy yong ki Monday la ni ki kanthai the hipor system gwede de yo i một the implement ki ka arbau person tangwa hadin usnem yang ke 8,800 homni usnem 8,800 mut the yang ke amendment heite kuada
increase ila ne pun ku ki ya kata percentage ko yo kita ki kan thai ya ka reservation da kani ka reservation ka aim lani ka thong ka yong ka to uyo I chibon lani ka kam kata ka percentage ko wada bo ka central government uyo I ya kita ginong ikmat kan thai त्या họ sao xúc y giờ cái cái bill yang cái central government nên bà cái chính sách hiện y một lần để yo y giờ cái reservation accordingly từ một cầm y cái cần thai cái man bề lần để yo y giờ cái cái kabu một chibon nào yo y cái cái nào y khan kam kita kita thai kat kam ke reservation yang lima kemudian mana yo ia kata reservation piyo mod imana pun kita kinong mikmat ikan thai yang I ta kejing kelane tau pher ko modau yo ichibon kejing mentoy e bala de tipi hado na kat kami jing yo bi hado ne resmi ta I khantam I matrimonial society ito be ijai be choga kan thai hado upai ya ga yung kasem hado ukikle ya ga yung kasem tabon lagi te kilong yung long sem mut kuwa hak man kle daga kan thai uchenrang memu ngau benyo ki mut waro kita ki chenrang mut hak I ha ga jo kerdan ki tangwa em hi kam kita ki sarang le mut ki bom em ya ga responsibility yung ki